2024 ra youth ai kan kha nia tin mizawai dola po he lo tlang del to hle lo nia he lo tel to boka in zanina hian kan minon wap theya tin min perform sak don boka kan lom hle ni ma sain lom thu kan soya tin ma chhop te hi lo nei nin kan sia a chu zaina hian red carpet a hian isoi du shimem nia khi kala soi chuak lutuk lowa mi ma hian karon surprise sak cheu ole fans te lo ngai chang turin tro khanin nge ni se tin zaina hian in kan ti ma nang ma chei tu chemin han shil ma sa le la tro hei ka thom no ho hi ma pui hlon do ina min thui sak ania chuan min chei tu te kha kawan chiang lo ole in me turin an chei thiam cha kan te ka han fak shim ni se tro chuanin events ten youth ai kana ha in ti siak na te po thuthum tak te an lo hlan to thin cha tro chuanin zanina hian ṭhazual award red carpet atang hian events te thuthum tak kha hlan ve let vela kan vati ve thu ani mo hla emo toy te pon min hlan sak vela tro nia ama saberin ka sei photo thin ania ka mangai veka ka fans min lo tran tu song te hei ka fans han tian soi te ka team de thina ka zak de thina kalom ve ka thil pek te min pe tin trong try pui bo ka khang song han lom tu ko se tin hei zanina ṭhazual award kema pona kalo ngai hlut ve thin me kan perform dona kalom tak zeta hei po hi ka fans min trong try pui tu te wang leo ani chunga thinung takin lom tu ko se kan lom hle mai ikaleze du tora du sakna kan han hlan pa cheni box se chuanin zanina thata ka perform tu ten tin hundom tak mang tu ten du sakna kan hlan se ole ke po kalome tuna hian kabula zo thana hadinga ani hi best new artist nominee ania he sang lu tuka kan mai khian atlin ange mo iban mo im zanina hian I wardrobe ma sign mi shil latro ka wardrobe hi large 16 ramdun south te ani hian moi takin ron thui saka kalom ni ti kha ka soi ngal de zanina hey kan artist chaber te an perform do ania tu zainge ngai thak chak ber to ti kan so teng se tuna kan yu tai kon tharber tai te hin ro se nia ke di pon kan khak le tang ne tai te zai chotro chanin zaina hian hundom tak mang tin du sakna kan hlan che kalome
LPS Youth Icon 2024 taite-a Lalsangliana kan som na te min ngai poi mo saka ram perform the wangi na chunga lom tu kon suya kama ngai che asin ati lai tak khan tu te bor nge lo training deu hakatia ka lo chi ka karo shifik zunya o best male artist